Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay basa ti Proverbio 11, versikulo 29. Ti tao amang yag iti riribok iti familyana, awan to ti apitan na iti kamaudyanan na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Daddy, awan pa'y ni Dexter. Kat ni, alas 9 iti rabi Ne, kurak man no iso jay nakamotor itay. Jay kaaruba mi day jay. Napanan na ngay manen. Ay, jak maawagan ti cellphone na. Anyamat day na tao. Pagdandanagan na kalaeng. Ay, pasensya kayong daddy. Nadisturbo kayo. Sanak pa'y matkidian nakaturog. Agbasbasak pa'y laeng. Ala, uraya mo na sumangpat ni Dexter. Saan mo apuyatan ti bagim, tane, adu pa'y dagiti anak mo nga asikaswa mintun bigat. Oh, pare Dexter! Alam mo na niti parbangon. Nagawid ka nga din, ha? Nay, parbangon gaya man. Diyak matanda puutan ti oras. Ay kat agawid ka. Abangan nung tan ka man ni misis mo. Padasan na nga gungat. Tapapanawak iti balay mi. Uy, naturay ka, pare. Di nak mabalin nga ungtan ni misis ko, pare. Amom no apay? Kabutang na ka. Makigigyan lang at iti balay tinaganak ko kat. Tay ko nada nga rudan. Naikamkamang laeng. Maawatan mat siguro, tikayat ko asawan. Anya ti oras sen Dexter. Apay nga itakalaang. Shhh. Agtal na ka dita. Kasta unay payabartak mo. Kasanon di trabaho. Awagam ti bus ko. Taapay manan. Ibagam agsagita. Anya? Sigud mat nga raramidam day ta. Ala. Awagam ti bus ko. Tamaturog ak ngagmalmalam. Adamat ti motorsiklo ni Dexter. Nagawid kalimat laeng. Wan, daddy. Parbangunan ang nakaawid. Kas iti sigod. Nabartek manin No kasta, saan man ang asumra kiti trabaho na? Mabainak nga rudan iti boss na. Imawagak manin itay. Imbagak nga agsakit. Uray saan mo't. Unay katday tanat tao aya. Daddy, adda ka di kwartayo. Awan nga min allowance dagiti ubing. Jak amuno nang idulinan ni Dexter iti wallet na. Ala, ada pa'y matkwartag. Mabidlaeng, taikang ka. Lakay, bumangon ka matditan atan ni malaman. Kaya't ko pa'y timaturog. Nasakit ti ulok. Mangtad ka iti kwarta. Mapanak gumatang iti kanan tayo. Oh, ato iti wallet ko. At damot gayam di tapandag tipungan mo. Ni, awan mo't karga na akwarta. Puro resibo lang mo't. Awan na ya. Ay, bayad ako mapay di binulod ko ang kwarta ni daddy itay. Apaya bayadan pa'y lang. Ay na Dexter, mababain akon. Kanayon latan adumaw dawat kadakwada. Naganak ko matida. Mangnamnama tayo latta ka din kadakwada. Mangrugi ka man ako nakon. Dexter, kaano tayo ay asumina? Uray basit lang ang abalay. Basta nakasina tayo kadagiti naganak mo. Sinong batak matan idinday ta? Apay nga ulit-ulitan pa'y laang day ta sa lutsod mo. Makaumakan! Mabuting ka lang amin asumina kadagiti naganak mo. Taday talatan mang namnama kadakwada ti ammom. Daddy, umayak ko mabumulod iti bagasyo. Awan isaang ko. Awan kwarta ni Dexter? Awan met nakitak iti wallet na. Inggatang namanen asiguro iti arak. Ala, ingka mangalay di pagbagasan. At dapay mo't siguro nabati abagas mi. Ang mga noomanay lang mat aka ninyo kini mami. Di na kami pagdanagan, ti panunutem, dagiti apukok.
Saan ang mabalin ang mabisinanda? Sige nga ro, Daddy. Katagyaman nak. No da makita madilatan dita, mga lakamatan. Imbagla asidaan nyo. Manang, sumra kag sa pailaang a sales lady dito yung mini shop mo. Tapno da kwartami. Kat sikaman, idi pa'y lang nga ibagbagak ken kadayta. Kat palbusan na kangarod nila kay mo? Apay kit dinasaan. Kat kurang matiyaw awat na kanyak asweldo na. Sumrag kalatano kayat mo. Ang mas kasapulak ti sales lady iti aldaw ti Sabado ken Huwebes. Ta iso ti market day. Sige manang, umayak. O, anya pare. Isat man na nahin tumadamdam ha. Saan pa'y matapa nagsusweldo, pare? Ay, wanan niya. Mabiitan ti pa nagsusweldo, pare. Aganos tayo lang biit. Sa bagay. Ay, wan gayam pare. Sales lady ka diitan, ni bakit mo? Saan mo, pare? At dala ang ijay balay. Nakita kami ni Jay Palingke. Ijay mini shop ijay. Nagsarita kami kat kunana al sales lady ka nun. Anya? Nagaramid manan iti Jack kayat. Saan mo nga mo? Saan ko nga mo, pare? Kan may sa? Jack palubusan ni bagat kong ag-sales lady. Tapay mat. Nagadu alalaki dita. Nungay makakita iti pangisukatan na kanyak. Ay na, nag-iimon ka gayam pare. Lakay, nakapalengke ak iti kasapulan tayo. Kumpleton ti kasapulan tayo iti kusina. Apay alinukunak. Ha? Apay adi mo imbagbaga kanyak. Ang ag-sales lady kagayam. Ha? Kaya't naksiguro nasukatanan niya. Takayat mo ang makabirok iti sabali. Anay ko, Dexter, masaksak itanak. Ibatam ti takyag ko. Isardeng munday tangar aramidam. Jack kayat nga ag-sales lady ka. Naawatam. Saan akayat adenggan ni Dexter ti palawag kumanang. Basta ko na nga agsardengak nga agtrabaho. No kasta, masapul nga rod nga ited na amin akasapulan nyo. Nalaing ngamin nga agselos ka. Manunti anak yo, agselos pa'y laang. Imbag kumaan no awan bisyo na, nga iso ti pangigas-gastusan na iti sweldo na. Wan nga rod pasaray maibusan kami iti makan. Mabaina kun adumaw dawat kadagiti naganak na. Ay, saan pa higit di arumbang ang makigigyan kayo latan kadagiti naganak na? Nasken, asumina kayon. Day tati ibagbagak. Ngam sa anak mo't adengdenggan. Ita, ta pinagsardeng na ka nga agtrabaho. Obligaam nga rod, ta ited na amin asweldo na ken ka. Pare. Pare, yung cellphone ko nga eh. Ay, kat, damat di tabag mo. Awagak man ni misis ko. Mawagan man ni misis mo? Ibagak asa anak ang makaawid ita. Tagpatpat nagtayo nga ginom. Ay, katuwa na pare. Metay tang aramidam. Aday ta. Hello, bagat? Hello. Saan na kun nga urayan? Maturog kalatan. Taapay manan. Sa dinot yayan mo. Dito'y balay ti barkada ka. Agiinom kayo manan dita. Anya nga agiinom masasawag. Mangmangag kung agiinom kayo. Awan tumanin ti mabat iti sweldom. Maturog kagid din. Kadin akon urayan. Anya nga oras nga agawid ka. Basta maturog kan. Agawid ak tulatta. Agyaman ak pare, tainyawid mo dito'y balay nila kay kong. Amo kami na sana nakabaylan ti agmaneho iti motor. Pare, adda ko makayat ko nga ibagakan ka. Kanya day ta pare. No mabalin ko ma, saan mo nga awisan ni kumpare mga aginom? May ibos nga minti sweldo na. Kaasi kami a pamilya na. Kasta ka di, mare. Jay lang amin sweldo na tinamnamaan mi. So ano mabalin, patgam ko matikid daw ko.
Ay, katuwa na, Mare. Hindi ka madanagan. Diyan ko nawisan ni Pare Dexter nga ginom. Mawatan ka, Mari Feli. Pare, aginom tamanen. Ay, pasak pa lang ita, pare. Di ka man. Umay kakit din. Siyak ti makam mo. Himbawalan ti doktor ti arak kanyak. Nagsakit-sakit nga min ti tiyan ko kat. Adula amin. Kat no arak ti agas na dayta. Ay, gusto pa lang ti arak, pare. Paimbagak pa lang ito'y sakit ko. Sikat ti makam mo. Agawidak nga roden no kasta. Nasaysaya pa, pare. Aging inom ka iti arak dito'y balay. May mayatan dito'y apaginumak. Tapno saan kan amadandanagan kanyak. Ipakpakitam ka dagiti anak mo ti panaginom mo. Anya ko man makita da. Dakas aya. Agin tumat ngamin day akong pare ka dyan. Kunamlan kabaalan na nga agbyag, nga awan arak iti biyag na. Kita man, no saan naktumatla ang nga awisin nga aginom? Nakaamiris nga minan jay kumparem. Nagbalbaliwan. Ngamsi ka, kasta kalat na. Awan iti panunot mo ti agbalbaliw. Agtal na ka man. Surwan nakit din. Panawan nakit dito'y. Takayat ko ti aginom. Ikanak iti kwart na. Mapanak gumatang iti bagas. Sa nga gasot? Anyang iti magatang na daytoy. Yan anay mun Nukurang, panayunam kadadadi kan mamay. Napan kagimatang iti bagas, Feli? Wan, Daddy. Daytoy lang ang tinagatang ko. Kurang dayta, para kada kayo. Anya nga rod nga, ikat basit matintad ni Dexter a kwarta. Anya ti aramiden na. Nakitak mo ti motorsiklo na iti parangan. Agin inom, Daddy. Agin inom ngagmaymaysa? Wan, lapdak nga aginom. Ngam agsublilat tamot ijay kantina agumatang iti arak. Bayam, takasaritak. Wan man, Daddy. Barang denggan na kayo. Saan ka man na nasumrak iti trabahom, Dexter? Nasakit nga rod ti ulok. Kasanwa saan na nasakit ti ulom? Ket naginom ka man iti kalman? Ragrag sakak lang matibagik, Daddy. Anya lakin dinaya. Kaslasaan ka di pamilya iti kastangar aramidem. Anya ay ti problema, Daddy. Diyak matbaybayan ti pamilya ka. Saan nakakagura? Tay sursuro ka iti rumbang aramidem. Saan panangisuro ti aramiden nyo? Panakibiyang. Manakibiyang kayo. Talaga, Jakon kabailan man. Jakon manusan ni Dexter. Ay, kaasi ka mat, Feli, ading ko. Gaputawan maawis na barkada na nga ginom. Ijayan balay ti pagininuman na. Binagbagaan matandag itinaganak na. Ngamsungbatan na ida. Saan na kamot nga rod apalubusan nga agtrabaho? Tako namat asiloso. Pudno day tamanang. Agis eskwela pa'y dagiti ubing. Kasapulan mi ti panggastos iti inaldaw. Agpanunot ka anaimbag, ading ko. No trabaho laang, mabalin kang ag-sales lady dito ay. Numat pagyanan, nalawa ija balay ang mabalin nyo apagyanan kadagiti anak mo. Pare, kita mo? Anya na ita? Arak manan. Oh, anya ti makunam. Siya. Insardeng kunti aginom, pare. Oh, di nakman ang awon iti kasta. Pudno ti bagbagak. Idi manungal daw asaan ka naginom. Saan kami matan na nagapak inibakit ko? Ken mayat tiriknak, ngawan alkohol dito'y bagik. Padasamat ka di, pare. Mayat ti ipikto na. Pele! Bakit? Pele! Ni, napanan nga tanday jay babae. Ni, kapay ngay.
Kaslawan mo tao dito'y balay. Napanandag iti ubing. Feli! Feli! Daddy, Apay? napananti pamilya ka. At dadalang di tabalayo Awan da nga road. Kasladyak ngagpaiso nakita ni Feli nga imay dito'y balay itangal daw No kasta. Pinanawan da kon. Di ka kumamutag sarita iti kasta. Awanan dagiti pagananay da iti balay, Daddy. Pinanawan da kon ti pamilya ka. Agmay-may sa akon. Ne, naliday ka mat pare. Kurang samat ti ara ka. Pare, pinanawan da ti pamilya ka. Anya? Awan mo ti abok abasol ko. Apay nga inaramid da kanyak ti kastoy. Imbaglakit din tayin sardang kunti arak. Diyak kayat mapasamak iti biyag ko tikas iti napasamak ken ka. Pare, anya ti aramidak. Saan ko akabalan ti agbyag no awan ti pamilya ka? Awan ti sabali apabasulem no saan na si kamot laeng Dexter. Ket panawanan tapno amirisem dagiti nagkurangam. Ket saan mo nga ipabasol iti sabali. Daddy, Awan solusyon na no ipabasol mo iti sabali tinagbanagan ti biyag mo. Dumteng ti pan nakauma iti may sa tao. Nang runa no saan mo met nga ipakita tinapudno panagbalbaliw mo. Balbaliwam ti biyag mo, no kayat mo ngagsubli pa iti pamilyam ken ka, Dexter. bakit? Agawid tayo kumag. Mailiwakon ka dagiti ubing. Saan kami nga agawid? Agingga saan ka ngagbalbaliw, Dexter? Insagdan kunti aginom iti arak, bakit? Kaya't ko asumi na tayo iti balay. Katuna, apay kit di na saan. Kaya't mo nga agbiro kak iti pagyanan tayo. Aramidak day ta. Basta agsubli kayo lang ang apamilyak. Agbalbaliw akon, Feli, bakit? Ikarit day takan ka. Awan nasayaan apagtungpalan ti padre di pamilya nga awan manaknakam na. Ipatag mo ti pamilyam, taawan ka asping na aragsak ti ipay na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami kay panangtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Isaya Kapitulo 43, versikulo 19. Kitaan nyo ti baro abanag nga aramidag, mangrugin nga agparang, makita yu itan, mga ramidak iti dalan iti latang, sadyay, ikan kayo kadag iti ubog ti danom. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Edgar, ayan ni Nanang Mau. Imay da inayaban dito'y balay, tatang. Adda kanumanan nangireklamo kan kuana. Ay, na yan. Linawas mo't lang na may reklamo ni Nanang Mau. Huwag nga ron, tatang. Katidakas na, co-teacher ko diyan chismis na. Ay, mangibabain at talaga ni Nanang Mau.
No kaano pa'y mo't nagbalinak at teacher dito iskwilaan tayo. Kastoy pa'y ti mapaspasamak. Anya laingin nga ti may baga dagiti tattao. Di ka la mabain. Si kalangan ti kanayo na maibarbarangay. Nay, adaya mo't basol ka. Perperjan dakla ang dagita tattao. Naminanuda kan ngayon reklamaw. Iso analawag asaan nga isuda ti ayan ti problema. No di kat sika. Naawatam. Agtal na ka man dita. Ay bakit kan? Agbalbaliw ka kuman. Agbain ka kumamit kadagiti anak mo. Sumrag ka ka din, Edgar. Una, Nanang. Aday wamday tako teacher mo, amang gagamog. Anyakat ni Nanangan aya. Inreklamo na kalangarodan. Agsao ka pa'y laang itikasta. Talagamat amang gagamog. At dalang umasidagkan ko na, agsakitan ti tiyan na adagaws. Nagpig sa tigamod na. Nanang, sumardang ka kuman. Di mo urayan nga idarom na kamanan. Ay, jak kabutang no itarum da. Sangwa kida, oray pa'y sadinaw ti pakadandanunan may. Nadamag ko nga rod nga inreklamo damanin ni Nanang. Ay, mababainak iti daytang aramid na. Imbag ko namtay madayo kami kanila kay ko iti pagyanan. Nga makadandanon matlatta kanyak daytang aramidan ni Nanang. Kagurgura da ije lugar tayo ni Nanang. Ay, idi pa'y akastan ni Nanang, Edgar. Bakaten, ngam saan na pa'y akayat ti agbalbaliw. An-ano samlaangan akabalay ni Nanang. Anya ngay kat si kamot ti boridak. Kan si kalaang ti single kada tayo nga kakabsat. Ay sagana ka din ti balon ta, bakit? Balon ta sa sawumba dita. Kanin ta ijay talon. Balon mula ang tinsaganak ta sa anak nga umay. Na, kunak man umay naktulungan nga glinis ijay tambak. Ay jak kayat ti umay. Iti kastoy nga edad ko, di nakpay lamot paginanaan nga trabaho. Napigsa ka pa'y ah. Napigsa kan tu pa'y mapan makikakaaruba makiis-istorya. Ay si kalaang timapan. Nakaparabaw di talamisaan ye balon mo. Makaammo kamutin ang mga alay ti danom nga inumaw. Klas, naawatan yung matla ang teleksyon tayo itangal daw. Yes, sir. Nawatan me. Sir Edgar, Ha? Apay, sir. inanang mo. Makiap-apa ijay kantina. Anya? Pagtitinulungan da apong pungutan ni Jay, saan da maanawan? Sana may sa ti aldaw! Agi karo kayon tao! Nanang, huston. Saan ka nga agpukaw? Ay, agdal na ka man mag! May saka mag! Jakpay na kaibalas! Kita man kinaramid na kanyak! Nagagas na ito'y rupak a kinarakaramutan da! Nanang, agawid tan. Agsubliak tao! Balsan kayo amin! Ay, awanin ti makuna kininanang mo, Edgar. Inaramid ko amin ang akabaalakan kwa na. Sana ka nagkurang iti pamagbagak, ngam saan latta ng agbalbaliw. Apay nga ibagam ti kasta ah. Amom kaday numanuda anang pungot-pungot kanyak. Tanluda, pinagtitinulungan dak. Iso nga agdarum tayaw. Ipabalod ko ida. Nanang, saan ka basta agidarom? Tabasol yun, no apay nga inapada kayo. Oh, makitam day ta? Ado nga minti pinirperjam. Gapo ka nagitiis istoryaam. Kahit agpay sumag. Pudnumat dagitim bagbaga. Iso ama kaungat da. Saan kan nga grason pay? Naglawag asika tinagbason. Sigay! Pagtitinulungan dak! Siya kun ti dakals! Siya kun ti managdakdakals! Siya amin ang ti dakals! Siya amin ang ti batay! Kumusta nga ni Nanang mo, sir? Ay, anda ay je balay. Agpapaimbag, takinaramutan dakat nga rod. Ay, kaasimot ni Nanang mo niya. Bakbaketanin, nga mapapain da. Un nga rod. Apay, anya ti basol na. Ay, dayjay akin nalaing nang agistorya. Mangidanon kadagiti saan apud no abanag. Isumat lagayam ah. Ket, kumusta mo ten nga ijay panang istorya na amang gagamod ni Ma'am Carla? Ay, day tapay ti problema kita. Damag ko nga agdarom ka no ni Ma'am Carla. Saan pa yan na urnos day ariri da ay ha?
Ay, naunget ngamin ka nun ni nanang mo. Sumungbat latta. Idarumdan ni nanang, tatang. Sino nga iti agdarom? Ni Ma'am Carla ako, teacher ko. Ay, anya nga iti aramidan tayo itan. Naskan a dumawat iti pamakawan ni nanang kankwana. Amumatan ni nanang mo, nangato ti pride na. Ay, sakit at talaga iti ulo ni nanang. Saan asyak ti dumawat iti pamakawan tawan basol kaw? Kaano ka kadi aya makaamires? Ay dinakman surwan, jak kayat ti madikdiktaran ha? No kasta, makamukan iti biyag mo. Aywan, baybay andak laeng, taamok tar aramida. Sa anak metket anarigat akasarsarita, Edgar. No agkid daw iti pamakawan kanyak ni nanang mo. Saan kun apatuluyan ti panangiyulik iti darum kontra kan kuana? Sige, Ma'am Carla, ibagakan kwa na. Kan isardengnan nga istoryaan amang gagamudak. Siyak pa'y mat nga aktibo iti simbaan ti akusaran na iti kasta. Uwan nga rod, ma'am. Mababain akon kan ka. Maasya na kan ni nanang mo, tabaketan. Nangato ti respetok kan kuana. Uray no kasjay ti inaramid na kanyak. Nanang, urayan ni Ma'am Carla ang makisarita ka kan kwa na. Siyak ti makisarita kan kuana? Ha? Pakpakawan. Jak pulos aramidan dayta. Ibagam dayta kan kuana. Nanang. Ay nasandak asurwan ko nakmanan. Saan agaputa nakaadal kaan kat mas adon ti amom ngam siyak. Ala, nuday tati kunam, nanang. Saan latta akayat ni nanang ti agpaisuro, manang. Umadadupay kit din ti manggurgura kan kuana ije lugar tayo. Talagamot. Pampanunutak nga rod, nga umakar akon iti pangisuruan. Kat, sa dino ko mati pagakaram. Dito yan ili Dituyak meten nga gyan. Asino ngayon ti kadwa dananang kantatang no umakar ka? Narigat ang masuruan ni nanang. Uray an yapay ti aramidem. Ay, saan nakaapat-pat yan? Apaya binunag mong samot amin ng alibro iti iskwilaan yaw. Uwan tatang, umakar ako niti pagisuruan. Nay, apay ngay. Amuyo mo't ti makagapo. Inaldawak latan ang maibabain, gapo kan ni nanang. Ay, maawatan ka anak ko. Di ka igdanag tatang. Taumay kayon to sarungkaran kan ni nanang, no adda nawaya nga oras kan panawon ko. Sigay, pumanaw kayaw. Kasta kayo mo't nga nakag. Panawan da kamain. Tada trabaho yun. Nanang, saan ka kumamot nga agsao iti kasta? Ay, oray dagiti kakabsat mo. Pimanaw damutan. Kat saan dan amakalagip nga umay sumarungkar. Ha? Anya a klase a panunot dagiti anak dayta? Awan nga mental na ti panunot ko, no adda akla ang dito'y balay. Tabasol ko manan kasta kaday. Sigay, pumanaw kayawn. Kat saan kayawn nga subsublay? Apay asan ka ngagtagtagare? Kaguranak mat, kasta kaday. Maladingitan aklaing. Tapinanawan natan ni Edgar. Ay kat siyempre napigsada gaya man. Kabailandan nga isakad ti panagbiagda. Ang bayam. Awan ti magunguna dagita a klase ti anak. Pimanaw dagiti anak ta gapukan ka. Gapo iti ugalim. Sanak ngagbalbalew. Gapo kadakwada. Tawan ter aramidak amaday. Apay nga ro, dakagura dakadagiti kalugaran tayo, no talaga mo't lang anasaya at kaatao. Apay, akanayon da ka nga ireklamaw, no awan aramidem amaday. Dakkel apukaw na ka dito iskwilaan, Sir Edgar. Ngam amok, nasaysaya ti masakbayam iti papanam. Agyaman nak, sir. Tamaawatan nak. Ket, kasano nga gayam ni nanang mo? Awanan ti mga nawakin kwa na, no kastangad da kaapan ha. Binagbaga akmaten. Ituloy latta kanumat ni Ma'am Carla ti darom na. Ay,
Saan mat ngamin akayat ni nanang ti makisarita kan ni Ma'am Carla. No hindi pa ila kumaanakisarita ni nanang mo, dinalpas ko man ti parikot. Ay, saan anala ka akasarsarita ni nanang? Sa bali, ti ugali na. Dito'y gayam tinapilim apagyanan, Edgar. Una, manang, nataltal na ngam ijay balay. Nasaya ata si dagkala ang iti eskwelaan apang isurwam. Un manang, Saan ka na magastusan iti plete? ngam pampanunutak latad na nanang kantatang. Awan kadkadwada ijay balay. Anya nga rod ngay. Ay, barang adan tumat oras yo. Bisitaan nyo man mat ida. Maditirik naklakay. Isumit lagam nga inururay ko nga umay nakbalunan di talon, ngam awan kamay. At nalutok ngay balon ko kan ka. Ngam tiyak kabailan ti magna. Nay, kilat man na nagsakit ka. Ginamudan nak day di Ma'am Carla. Diyak pa'y lang amin napakawan ka. Kastalat ka ti pampanunutem. Pudno ba? Talaga anapig sa tigamod day di maestra. Pinanawan datan dagiti anak ta. Kastapay lang ti bagam. Ay, agbiro kakit din iti mangagas ta ipaagas nak. Nasken maikat ti gamod kanyak day Carla. Manang, adda nag-text akaruba. Agsakit ka nun ni nanang. Ha? Kano pa'y? Makalawas ka nun. Saan namat akayat ti agpa-ospital? Tatipat yun na, kat ginamudan da. Kasano nga rod ang maimbaga no kasta? Iso nga rod ako na, anas kan abisitaan tayong agkakabsat. Tapno mas denggan na tayo, no adu tayo. Wala na, no day ta tinasayaat nga aramidon. Aglangan tayo pala ang iti trabaho tayo, para kaninanang. Nasken nga agpa-check up ka bakay. Ginamudan dak. Apay apilitin nak ngay paduktor. Nabayagan nga agalom day ta pa nagsakit ti tiyan mau. Anusam kadilat tanti sakit na. Ibagamlat ta ka di aginamudan da ka. Kinaguran ak gayam day di Ma'am Carla. Ay. Diyak kayat ti agpaduktor. Uray anya pa iti ibagbagam. Ne, addan dagiti anak mau. Ha? Adata? Wayne, isuda dagita naglugan iti van. Pasensya ka nanang, itala ang anak kabisita akan ka. Saan abali anak ko? Tayo may kaita. Nagigiddan kami nga inmay. Tapno umay da ka alukuyan nga agpadoktor. Kunak mat ginitatangyaw asanak nga agpadoktor. Addalugan. Tapno ada pangiluganan mikan ka. Kasapulan nga agpadoktor ka, nanang. Tapno maimbagan ka. Nadamag ko tinapasama kada kayo, nana. Iso binisita kayo dito ospital. Ma'am Carla. Wen, siyak da ito'y. Adamot na solisit ko akwarta. Itid ko kan ka. Imbag lang nga igatang mo iti agas mo. Agyaman ak, ma'am. Ulcer ka no ti sakit mo, nana. Iso amasapul amangan ka iti husto nga oras. Kasta aya. Umay kumatan ibaga, asaan ko nga ituloy ti panangidarom ko kada kayo. Tapno saan kayo ma-stress? Ay, pakawanan nak, Ma'am Carla. No nasaktak tirik nam iti. Pagbababawyak tinaramit ko. Kat kidawag asapay kumata mapakawan nak. Apay kit din asaan? Nana, agpaimbag kayo kit di. Uwan, ma'am. Sige rumara kon. Taadamot dagiti daddo mapay amang bisita kada kayo. Sino da, ma'am? Dagiti kaaruba yo. Kitaan nyo man. Adumot gayam ti mangipatpatag kada kayo. Uwan nga rod, ma'am. Maragsakan iti na ita. Kumusta ni nanang? Mayat matain. Saan una yan na makikakaaruba? Tao may nakong tultulungan ni talon. Nasaya at nukasta, tatang. Adumit din tigagayam na dito'y lugar tayo. Di nasaya at nukasta? Nagbalbaliwan ni nanang mo.
Isungag subli ka kuma dito iya inanak ko. Tapno adamot kadwami kininanang mo. Ay katuna, tatang. Addan ti high school ditoy. Isungag subli akmanan ditoy, tapno agisuro. Ti panagbalbaliw, ipaay na, tital na, kan talinaay, iti kaunggan, kan ragsak, iti pagtaangan. Papagayam, ditan, tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan. Ana itampok, diti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 26, versikulo 27. Dagiti mangkali iti palabog nga agpaay iti sabsabali, isudan to matlaeng ti maipalabog. Dagiti mangirugi iti reggaay, isudan to ti magaburan. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Awan mat gaya mabasto tayon. Masapul ngayon kayo mangiremedyo. Sapay na pudot ita dagiti pan nakabagiti lintag. Duda ang nakadeploy iti asideg tayo. Agbisin tayo kadi, no di pa'y lakpumanaw dagita pan nakabagiti lintag. Just kekit di dagita. Kontrabida da iti biyag tayo. Apay no arudukan tayo ida aliputan, Pangulo. Nagaduda, idinto tabasit tayo. Di mo amo nga aramatan ti utek mo. No, da utak na, Pangulo. Kayat mo ka di arumarday ta utak mo, ha? Si kaki ko. Sino man ti kayat na rumar ti utak na? Amangan no sika ti rumar ti utak na. Agtal na kayo! Tikit di abas to tayo ti panunutan tayo. Awanan ti abas to tayo dito kampo. Awan ka di matlang nadadaal nga alad tayo, iti masakupan tayo. Ang mga nada makabulo sa kalding tayo. Idinagsawar kami iti banda ijay daya. Awan mo tinadadaal nga alad, Pangulo. Nabakidlat ta dagiti kabiti, abat bato. Uray iti laod, Pangulo. Awan mo't nadadaal nga alad. Nasaya at mat. Adda na kay bagang adda ka no rebelde iti asidag. Agridam tayo. Ang mga no dagiti managdakdakas dagi jay. Pangulo, adda ka din nasaya at arebilde. Kaduan na arebilde. Kat mga alada iti abastuda kadagiti sibilyan. Ngamda tayo. Agtarakan tayo kadagiti dingwan. Kan agmula tayo diti kabambantayan. Deta tinagdumaan tayo kadagiti rebelde, Pangulo. Saan tayo amang namnama iti nagbandugan dagiti sibilyan? Awan nga minsan ikwa tayo iti patad. Kapilitan, adito'y tayo kabambantayan nga agnaad. Adda pa yan sarikad-kad tayo anak kabiti abat bato. Nangato pa'y. Adda nakita mi analawa na aladan ni Jay Bangir abantay. Anya kumaday ta anaaladan. Ado matimbulos dakal ding, Pangulo. Nagkuneng kayon. Apay adi kayo pala nangala kadagiti kalding. Umayo pay lang ibaga ditoy. Umuli kami kumaiti na nga to akabiti. Tamang tiliw kami kadagiti kalding. Ngem ado tinagbantay ang nagtagipana a babae, Pangulo. Anya, nagtagipana a babae. Dagiti ka di kong kunada nga Amazona. Wen, Pangulo. Anyang iti aramidan tayo. Tapno makaala tayo iti kalding dagiti nga Amazona. Pangulo, adda na isaro nga lalaki jay bangir ti kabiting alad. Kitkitahan da dagiti bulo sa kalding. Adda armas da. Nakita yo ka di, no pinanggap dati umunag.
Umunag ko madagiti daduma. Ngamin sagana dagiti kakadwa tayo ti Panada, Pangulo. Kat di dan pinatuloy. Amang nugam denda dagijay tagsubli. Masapol nga gridam tayo amin. Di tayo laam mo, nagsublida. Sige nga rod, Pangulo. Ibagak ka dagiti kakadwa, taagwanawan da. Ada ka di ibagayo, Pangulo? Adda ka numot gayam na isarong iti inaladan dagiti kalding tayo. Imbilin kon kadagiti kakadwa, nga agwanawan kami, Pangulo. Nasayaat nga rod. Amangan no adamang takaw kadagiti kalding tayo. Wen nga rod, Pangulo. Sapay dandan ni malakon dagiti dadduma. Imbagla paggatang kadagiti masapsapul tayo diti bantay. Damag ko asaan apatas ti aramid dagijay arebelde. Managdakdagas da. Sadot da, Pangulo. Tadi da agtrabaho para itikanan kan masapsapul da. Day tangarod kat. Mapanda dumawat. Wano pilitan da nga alaan ti di damot kukwa. Tulisan da. Nagdadakkel da akarni. Ngam di damot agtrabaho. Mangala ka iti sumagmamano akaduam. Taing kayo agtiliw iti kalding dagiti Amazona. Wen, Pangulo. Nalaka lang dito. Anya nalaka lang? Nung nakitam ko mati kinaalibtak dagi nga Amazona. Itulok mo ka din nga abakan na kati Amazona lang. Agrubat kayo kidin, tamapantayon. Makasidsida ak iti pinapaitan ti kalding. Kaskala na laing, kita man no anya ti maaramidam. Agtal na kayo. Ing garaw yumanin adwa. Ing kayo kidin. Kas kaila leon kan agila. Siyak ti agila. Numakitak ti leon. Kamatak asipitan. Kan gamatak kadagiti atitidog akukok. Kuneng ngamin ti leon na alibtak ti agila. Di ka man napangasunay. Husto daytan. Ing kayo kidin. Tapno at da pangaldawan tayo. Ada sumungad a lalaki. Agsagana kayo. Aglingad kayo kadagiti bulong ti kayo. Saan da tayo ang makita, no di da tumangad? Di da mo, ngay muli tayo iti sangati kayo. Nugamdan dati umuli iti kabiti. Panaan tayo ti sikiganda. Saan tayo ida apatayan? Wan kakadwa, agsagana tayo. Paliwan tayo, no anya ti aramidan dagiti sumungad. Addadan iti asidag. Saan tayo nga agpadlaw? Addamot babae akadwada. Saan kayon ato managari? Tapno mangag tayo ti saritaanda. Numadlaw tayo nga umunagda iti inaladan. Pagtudwan tayo iti pana ti pagnaanda. Mangagyo ka didag iti imakdag iti kalding. Saan kami atulong? Tapno saan mi amangag? Darasin tayo nga rod. Tapno makatiliw tayo iti kalding. Uray sasagay sa tayo iti alain. May salang ka di ti kabaalam nga awitan. Sika, mano ti kabaalam nga awitan? Ang mga nuday tala na labid adilam ti awit mo, into nag-awit tayo. Di ka man si Kiko. Ang mga numabati ka dito nga awan angas mo. Ha? Umuli tayo iti inaladan. At damat gayam lanot ang mabali na pagbitinan. Alam, agawaan tayo. Tawan mo't makitak ngagbanbantay. Ha? Ang tudumat na nitipanan! Pagkapon dagi jay! Awan mo't makita ka tao! Ang mga no inkantada! Di mo't na sumardengan dagi tipana! Anya nga inkantada! Oh, delikado tayo to'y! Agsunod tayo! Bumabatayin iti bangir nga alad! Agsanod tayon kakadwa! At damot alalyang agpampana! Makapana ayamot kalalya! Ha? Apay nga rod nga awan makita ka tao! Alangan mo't at tao asa na makita! Takron mat gayam dagiti awanan bain. Agbasak-basak dan tumat iti saan da ako ka. Naggapuan nga tatagi jay. Diyaka mo. Amangan no agsublida manan. Masapol nga agwanawan tayo akanayon iti aglawlaw. Awanan da iti bain. Umay da agbasak iti masakupan tayo. No jak agbidot. Dagiti tulisan dagi jay. Wenno rebelde.
Kaduan na rebelde. Kat isuda mo't lang titulisan. Tagala da iti sanda nagbanugan. No umay da pa'y maminsan. Ikan tayon iti pagnakmanda. Panaan tayo ti saka, wano imada. Wana, tapno agbutang da nga umay tumanen. Ayan nga iti pulutanan tayo akalding. Awan mo't awit yo. Pangulo. Adayong kantada amang bambantay kadag iti kalding. Anya, ulitin man timbagam. Idi umuli kami kumay ti alad, Pangulo. Agtudo mo't iti pana, ngawan mo't makita mi ataw. Agpapada kayong awan na muna. Pinaltugan niyo kuma at ipagtatawdan ti pana. Awan mo't ngarod ti makita mi ataw, Pangulo. Jak mamati kadag itang ipagbagayo. Awan kiti amamuyo iso adi yung nakita dagiti tao. Anya nga yung kantada. Ala, inton rabi, mga ramid kayo iti tunnel iti sirok ti Cavite. Umunig kayo iti inaladan. Mga ramid kayo iti palabog. Mawata kon. Iti tunnel tayo amag na. Tapno di da tayo makita dagiti agbambantay. Sige, intayo nga rod. Agsubli tayo inton rabi. No ado tayo nga kali, mabibi. Mga ramid kayo iti ado a palabog. Tapno mapalabugan dagiti awanan bahin. Adda tayon iti asidag ti Cavite ngalad. Dito'y tayo sirok ti kayo ang mga ramid iti abot apagnaan tayo. Tapno makaunag tayo adida madlaw. Inton makaunag tayon. Mga ramid tayo iti ado a palabog. Makita tayo no asino ti mapalabugan. Maamuan tayo ita. No asino dagiti nang panakata tayo. No adala mapalabugan. Jak amon nga ibaga no anya ti aramida ken kuana. Alan tayo kitiyan. Tapagbalinan tayo abalod iyay-ayan tayo. Bagla ababonon. Kasano no inkantada da? Imposible mat nga tating kantada. Agpaiso nga tating kantada. Jak pa'y mat nakita? Malaki din. Agkali tayon tapno mabibiit. Kakatwa, rugyan tayon ti agkali. Pangulo, adagkalkal iti sirok ti kayo. Iti bandat daya. Anya ti panggap dagita? Taagkali da? Amangan no agar aramid da iti tunnel. Asar kanda, Pangulo. Agawa nyo. In kayo kargaan iti dadakkel abatoan na titirad. Tapno inton makali da ti sirok. Marsuod, kat iso damot laang ti magaburan. Awan, Pangulo. Ado titirad abato iti asidag. Agbunag kami. Kat ipundumi iti aglawlaw ti asidag ti kalkalyanda. Nasayaat. Ipagarup dagiti managdakdakas ng agbaligi da? Kalpasan na may kabil mi ti batbato. Agbantay kami iti asidag. Ngamsan kami ngagpadlaw, Pangulo. Ganda ni tayo siguron makadanon iti bangir ti alad. Nalaing tinangarami diti alad da. Takabiti abat bato. Wen nga rod. Ngam no makadanon tayo iti lasod ti alad. Addan pag naan tayo iti sirok ti Cavite nga alad da. Dandan ni siguron makadanon ti tunnel iti bangir. Siguro. Paunaan dagiti kakaduatang. Tapno isuda mo ti agkali. Owen. Kala, rumorta pa'y. Sige, tanim, nagpudot iti unag ti tanan. Rugyan dan akalyan iti nga to. Tapno makarwag tayo iti bangir. Apa yan? Kaslamat ang giginod. Jesus! Magaburan mo ito dagiti kakadua to! Darasan, rumortan, magaburan tayo! Tulungan na! Natupagan ti sakak iti dakkel abato. Naipit ti sakak. Uray sakmat. Naipit mo ti sakak. Kasanuta iton. Kasanuta pa'y amaikat da ito eh. Ikarigatan pati makaakal dito eh. Awan ti pagpatulungan ta. Tanagaburan mo't dagiti kakadwata. Mairaman ta kadimot ang magaburan. Ay, jak pa'y kaya ti matay. Ay, nangro na kanyak. Kaya't ko pa'y tagbyag.
Uray kaya tati agbyag. No di ta makakal dito eh. Delikado ta. Imunag dito abanda. Kitaan nyo man, no adda tao iti unag. Intayo kitaan ija bangir, Pangulo. Ijay nga inrugi dati panagkali. Sige, uray ta sidag. Umuli kayo laang madita kabiti abato. Kumpatak iti lanot nga agbitbitin. Talumas udak iti alad. Sige, lumasod kayo mat dito'y Pangulo. Adda si Bibiyag ang nagaburanti sa kada. Naipit iti batbato. Da kayo ama nagdakdakos. Tulungan da kayo. Ngam isuplong da kayo iti pan nakabag iti lintag. Agraman ti kakadwayo pa'y anabati iti kutayo. Ipatiliw da kami. Masapula, apati dagiti kakadwami. Tapdag papada kami ang may balod. Isuro mi, ti ayan ti kuta mi. Ilintag ti kilo nga aramid. Sorotan, tinasaya at adalan. Tapno awan to, ti pagbabawyan. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Jonah Ributaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Dalan, kinapudno Ken Biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio Kapitulo 3, versikulo 5. Agtalag ka iti apo iti amin apusom, di ka agtalag iti ipagarup mo nga ammom. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Bakit? Apay ngay, saan matan asumarsarong karda Clara dito'y balay? Kat no damag kung adda ka no as-asikasun na a negosyo na. Ay, kasta aya. Ay, kita ang manlaang aya. Sa bali pa'y atao ti pakadamagan tayo iti dayta. Ay, hun nga rod ah. Uray ipasyar na lang kumandag iti apo ko ta dito'y balay. Kat datanto ati dumaanon iti balay da. Ay nagadayaw. Amumait at yakon kabalan ti agbiyahe iti adayaw. Kunak manupod na dya ibagbaga nga da negosyom. Nakadamagam iti date na. Ay na, awan ti may limad itan na panawan. Ay, nagrigat nga rod ti pagdaldalanak ita. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Di mo laan mo. Nagado ti problema. Apay, awan sama nila kay mo. Adda ka no trabaho na. Amom, agdwa-dwa akon kin nila kay ko. Ipampambarnan sa laangan ti trabaho na. Ang kinapudno na, addan babae na. Kasta dagiti lalaki no naumadan ken ka. Kasta ka di? Ay, patyan na, Clara. Kasta idi nila kay ko. Ha? Napasamak mo ti kastoy kada kayo kin nila kay mo idi? Katwan mat. Sinursurot ko pa idi Kat napanagnagak apod no ti atap ko. Nakiitak ida iti babae na asimrek iti hotel. Adda nga tamot babae nila kay ko? Adda dayjay. Nakakitan iti kasukat mo. Ay, adadan ang maestresak. Nagsakitan ti ulok. Di akon makaturog gapo kadagit hangay bagam. Bakit? Si kaman laangan ti sumarungkar kada Clara ijay balay da. Day tamot kat ti planok. Aglugan kan iti bas no kabaalam pay
Ay, woy na, mapanak to inton Sabado. Tagawid akto inton Lunes. Agpuros kan iti prutas kan natang, taipasarabom ka dakwada. Awan, lakay. Ay, unay katibanog ko na nagtrabaho itangal daw. Ay, bakit? Nakasaganan ka din timakan. Mabisin ako na. Apa yan? Apa yung agsangit ka? Wen, tadan babaim. Anya a babae asasawam. Agtal na ka man. Pero Jim man ti aldaw ko. Kastoy anabambanuga. Asino ti babaim, ma? Asino ti nangisukatam kanya? Makaunutakkan kan. Mabisinak. Kat di na ko mapagatapan iti kasta. Nasayat mo at nagkita tamanan dito iskwilaan. Wen nga ron. Imbaglakit din. Tada ka pang ibagbaga kadagiti problema. Ay na, ibagamlat ta ka di kanyak, tapno malaganan ti Riknam. Kat, kumusta kayo ngay kanila kay mo? Nagapa kami. Kunakon kat. Talaga nga da babae nila kay mo. Paglibakan namat no damagak. Apay ngamin na ngay. Siyempre, ilibak na ah. Panagkunak kat umad-adayon ti Riknakan ko ana. Kasta akmat ide. Ngamjak na anusan, iso anagsina kami. Isumat lagayam a single ka itaa. Si putam nila kay mo. Saan mo nga ipalubos alukwen na ka? Bakit? Nakitam di cellphone ko. Ne, apay nga dakan ka ti cellphone ko. Adalakit kita. Apay apati day ta cellphone ko kat pakibiyangam. Gaputa adda babaim. Hay unay kan aya, ta ipapilit mo day ta. Apay asimrek di ta panunot mo, nga adda babaik. Gaputa nagbalbaliw kan. Kasanumanan ana ibagam ang nagbalbaliw akon. Kanayon kan nga ag-overtime. Awanin ti panawon mo kada kami kadagiti anak mo. Saan ka di anak ko nam kanyak idi? Akasapulan tayo ti dakkal agatad. Para iti panag-eskwela dagiti ubing. Apay nga ita, tasabalin ti bagbagam. Ha? Amok arason mo lang ang data. Nabayagan aluklukon na kami. Makamu ka. Makabanog ka akasarsarita. Imayak manan dito'y balayo. Taambumatan na konsernakan ka. Imbag man ta concern ka kanya. Idinto ta nila kay ko kat saan. Kat, anya nga'y ti madamag. Inaldaw kami nga agap-apakin nila kay ko. Clara, bakit? Ayan jay twalyak. Aday ba nyo? Insagana kon. Kasta ka de. Sige. Si Kamot, di mo man laing bagbag ang adagayam nila kay mo dito'y balayo. Mala daw asumrek ita. Tada ka nung papanandakin ni boss na. Nangagnansa mo ti pagsarsaritaan ta. Apay ko manumangag na. Nasaya at kiti ah. Tapno maamuan na dagiti bidot na. O anya, ituloy tati agistorya, no? Ijay to ni iskwilaan. Ijay to ni iskwilaan. Taamangan numakadlaw nila kay ko. Sige, agkita tanto man ang ijay iskwilaan. Agawid ka masapa ah. Sabalin tumanan ti papanam. Anya asabali nga ibagbagam. Unay kalakit din nga agsasaw aya, Clara. Trabaho ti araramidak. Mas dawak man kan ka. Mas patsyempay day tagayem mo at chismosa, ngam iti siya nga asawam. Saan mo nga iramraman dito ni kumarek a Janet? Tamas concern kanyak ngam iti sika. Apay, panagkunam, napudnukan ka day taagayem mo? Ha? Kat nagado ti manggurgura kan kwa na, gapo iti ugali na. Apay, anya ko mati ugali na? Kita aman day ta. Di mo pa'y gayam ammo ti ugali na. Agtaltal kalatan amang istorya at ikabibiyag mo kankwana. Ichis-chismis na kaday ta. Ammom no anya ti agwarwaras dito lugar tayo ita. Broken family tayon, tanagsina ta. Anya? Kat ammom no asino ti akin aramid. Ni Janet agayim mo. Iso nga adaywam day jay agayim mo. Adda ka magayam dito'y kantina. Birbirukan kay Jarwar. Mabisina kami iso nga imayak dito. Kat, kumusta kayo kanila kay Mau? Ha?
Addan sa talaga chicks na. Isumat ti chismis dito'y lugar tayo. Agsakit na ang tiulok no mangmangag ko dagita ngay bagbagam. Isukat na kan talaga iti mas ubeng. Sa bagay, uso ita ti kasta. Sige, mapan akon. Lalpas ka na nagmerienda. Mapan ko man kasarita di teacher di anak ko. Sige nga Rod. Agtongtong tantumanan Apay adi yung bagbagang o may kayo pumasyar, nanang. Kat kasanungay, katawan mo cellphone may kan ni tatangyaw. Ay, ugayam nanang. Napan nakipalingkin ni Clara. Kat dagiti ngay apo kawk. Insurot na ida, taigatangan na kano iti badbado da. Agi na naak man pa'y nga raw tanay, ay na, nabanugak iti biyahe. Di ka man pasalsali dito kusina? Agungat ka manen. Kat umayak nga rod tumulong. Diyak ka sa pulan titulong mo. Ay una kan ay bagat. Adda ni nanang mo, ngamong tanakit din. Tapay, maruruda nga rod kan ka. Kaguram la aminan. Apay aya. Apay akasta ka. Clara, anak. Pangikabilak dagito'y nataw ngayon sangpot ka. Ay, iko nanang, dito'y latan lamisaan. Syakton ti mangisim pa. Mangantayo ka din, mabisina ko. Saan na kayo pinagmerienda ni Larry? Anya kat asaanen. Damdamagat no anya ti kayat na. Ang nabsugpay ka no. Tikit di ko nam, talaga nga awan pa nang isakit mo kininanang ko. Anya? Apay nga agsaw ka manan iti kasta. Ala, sumardeng kayo. Talaga nabsugak pa itay. Kan may sa anak ana usem nga agmerienda. Iso asaan yun apagapaan day taabanag. Ay, mabanog ka makiayayam ka dagiti apukaw. Naglalaing da tumaray. Ay na, dagulit da paikit di ananang. Tila damdamagan da. Ay na, binanog da kayon. Agbuy-buyam at nilakay mo iti TV, ijay salas. Bayan nyo dita? Aging ginura kayon samot. Nadlaw ko asaan anasaya at tilinangan nyo iti maysa ken maysa. Apay aya, anya aya ti pagapapaan nyo. Ay nananang, problemak da ito eh. Saan yun apakasikuran? Ma-stress kayo laang. Ibagam kanyak, barang makatulong ak. Saanan? Imay kayo tapno agbakasyon. Saan atapno denggan ti pakarikutak iti daytang asawak. Diyak kaya't amairamraman kayo, nanang. O nanang, dahit iti pandisal nga ikapiyon. Makaramanak matlaangan iti pandisal. Puro kamuti ti ikapkapimikan ni tatang mo. Clara, jaman tuwalya, pakiawat mo man. Naglaing kan. Apay ngamin asumrek ka di taban nyo adi mo alaan ti tuwalyam. Ingkalaan. Ay unay kamutin asumungsung bat iti asawam. Ingkakidiyawatan. Basit la abanag dayta. Marwam mo ngamin nanang. Kanayon lata nakasta. Apay, isulaang ti tao dito balay. Pa-importante. Ingkakatiyawatan. Ay unay kan. Pagapaan nyo dayta nga uray nagbasit abanag. Clara, sige na. Wanan! Mabitang! Kunakmat kan ka nga isaganam ti balon kung agtrabaho, taag-field kami ita. Awan nga rod tinaisaganak, mangan kanton ijerwar. Ay, una yan. Bigbigat abus bisitan nak. Ingka agtrabahon, amok ang mailiw kan iti babaim. Ay na, Jackson makapagtapal kan ka. Ay, umin. Ay, Sige, padasam! Sige, saktan nak, kapay balod ka, Larry! Clara! Yuhu! Kumaray! Clara! Madamang aglablaban ni Clara. Ay, da kayo kaditinanang na? Wan, imbayak nagbakasyon. Ala, umunag ka Ay, wen man, tada pag-istoryaan mi ka ni Clara. Ibagbagada mat along hair ka no dya babae nila kay mo. Nangibagakan ka. Ay na, ado tinakangagak. Dayta nga rod ti kayat ko apaneknakan. Siya kun ti mangibagbaga. Adda babae nila kay mo.
Nagsakit-lakit din ay tibukot ko naglaba. Pimanaw ka din day gayam mo nga may bimisita kan ka. Wala nang nagado nga istorya na. Mabainak mit amang papanaw. Nagadaw tinangag ko nga inchismis na kan ka. Di imbaga na nga adda babae ni Larry. Dayta ti pagapapaan mi kinilari. Overtime kun kunana ngam addan samot ngamin babae na. Saan ka kumaabasta mamati kadagiti istorya akakasta? Kadaw yan adagita timang perde iti pamilya. Kita man, saanen anasaya at tilinangan nyo kanilaray. Takanayon kayon nga agap-apa. Wan nga rod nanang. Nasaya at apagsaritaan nyo day tabanag. Saan ka adumdum nga kadagiti istorya laang? Sabidong day taamang perde laang iti pamilyayaw. Agmay sa kamot diti ruar, Laray. Wala nang. Agpapaanginak man. Nadlaw ko ti saan anasaya at alinangan nyo kan ni Clara. Nasaya at matanadlaw mo dayta, nanang. Sikan ti pangibkasak iti sakit tinakam ko kankwana. Ngamin, mas denggan na pa'y ngamin tigayim na ngam iti siyak. Ipapilit na nga da babaik. Isumat day tati imbagak kankwana. Nasken apagsaritaan nyo dagiti banag asaan nyo apag kinaawatan. Saan nakmat nga ron adengdenggan nanang. Agrugi apay lang agsao. Kun kontraan na kun. Bay amta kasaritak ni Clara. May papan iti day taabanag. Dandani ako nagawid, Clara. Nasken nga ornosan nyo ti bagbagi yung agasawa. Wana nang. Diyak kayat nga agawid ak nga agin-ginura kayo pay laang. Wana nang. Bayan nyo, agsarita kami kinilari. Adaywam nga min jagayim mo. Saan anasaya at idandanon na kan ka? Damat Clara kanila kay na dya magmag na iti dya kalsada. Naka-holding hands dapay. Nag-sweet damutan. Sandan samutan nga gap-apa. Damagag tuman wag kita kami kan ni Clara ija eskwelaan inton bigat. Clara, kumusta nga yan? Naragsaka kita. Nakapariband ka pa'y. Kanay, nakalipstick ka. Kinuyog nak idikalman nila kay ko ang nagpaparlor. Isujay nakita kayo adwa naka-holding hands. Nakita na kami gayam. Nag-sweet kayo nga raw. Nagsarita kami. Kinasarita nakpay agyebos na. Imbaga na kanyak at talaga nga awan babae nila kay ko. Ay kasta, kunada da babae na. Bayam, chismis lang ang data dagiti tattao nga umapal iti relasyon mi. Baybay akon, tamao madanto matlaang nga agis istorya. Sa bagay mo't di Apay ko mga stress at tibagi, kadagiti banag nga awan mo't kinapudno na. Kate, kumusta nga ida Clara? Ay kat nasaya atin atilin na nganda. Nasaya atin tilin na nganda. Anyat kayat mo asawain? At dalabasit di da nagkinaawatan. Imbag ko nam ata nagbakasyon kat kinasaritak idaadwa. Ay, at dapat gayam na aramidan ti panagbakasyon mao. Podno dayta, lakay. Nasken apan kampay anainbag ti kinapudno sakbay agumura ka. Iti kasta maliklikan ti saan apag kinaawatan kan panakarakrak ti pamilya. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dala kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC,
Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.